O le vaiaso atoa lea na te nei, sa utala noa atua i le matautia o le mea o iai Samoa. I whainga whaati Apollo ma whainga whaate moni o iai lea tunu. Ai o nafi lea sa. O whaalogo atu, o tala noa mai le sunga Tuilaepa i le tusi whaitau ale e kalesia katoliko o lo o iai nei. Ia lo whaitau ai la ia lea tunu u atoa. Ma o le au tū le na, o whainga whaati Apollo, ma whainga whaate moni. O u ata iara ia ne whapea karo whai. Wa au mai atoa le toi ina lea. Le winga o lau whaasoa le lua vai aso ua tuana i atu. I mea whaati Apollo lo whaia e tangata i Samoa. Wa kele le ke mongi ma le ke volo ma le ki Apollo. Ia, ai faimai e loa ma le tangata. Faimai e le toi ina o Tuilaepa. Ia, o le tele lava o tangata o le ua i o le ekalesia katoliko o lo ia i nei. O tangata ua fast uma. E faatusa le whainga o le tala, fo le lo ufa uinga ina. O le tele o tangata ia i le tū lea, o Tiāpolo. Au te whai atu lau tala. Au tō sila mau tō mai tau tala le Tiāpolo, mau winga le Tiāpolo. Ma le tau whaoso le Tiāpolo. E le ai ase tangata. E alu e lo ma fau ma na whainga whaati Apollo i e whainei. A whainga wha ke mongi ma whainga wha ke volo. Mai e kukuli mai e i whafo ia ki Apollo ia waulu fia ai tangata. Ano ata ia la ia le mali e tele o le whaatala noanga. Ai e to e tū mai lo manatu. Le mea na tupu le aso tofi o le vaiaso la ua tuana i atu. Mana tua le lei. I le iai o Tuilaepa i tonu o le ofisa o leo leo. Ua wha mautu i na ilo na usiu stai i le samania a leo leo. O le wha tonunga a leo leo. A ele sau. Wa tutuli atu ali malu o le malo e sai mai oi. Po whea lava lai alo whanga iai, faimai he voluntarily turned himself in. It's because he was already summoned. It is a court order. It is a police order to subpoena you, to force you to come to the police station. O le teimi foi la e te iai tutonu I tusape te lua iai malaulo ia. Ua whaatau nuu lava le whaatonunga ale malu o le malo ma le ofisa o leo leo. E le mawhai ei lao na e whaatau te. Now you're in the office of the police. You have obeyed the summon. You have obeyed the order. You have obeyed the subpoena. Alongo le upuna. Le ala wa ila loifo o le malu o leo leo, ma le maota, ma le ofisa o leo leo. You are in custody now. You are in custody of the police of Samoa. No excuses. Tu sape no fo I laulo ia ma le alava. Wa e usiu stai I le samania, wa umau na tu unatu I te oe. Awa e te le manao, e wha amasiasi oe. I leo atu leo leo, hands behind mai oe, maloka mai oe. Po whea lava o yailo ofisa, bole no whanga foi. O tau nu o tuai le vala au I te oe. Awale mena e tupu. E te ata lama e soi iai. Ma wha atanga la fonga. Ai le iloa. Le mata ngā ma le māsiasi o se mea ua o istangata
o ova i le lua se fulu mon tupu tausanga o avea ma pale mia ma tai o le atunu. Ai siria le fa se fulu tausanga o avea ma faipule o le pale mene o le mautafono o Samoa. You know what I but those are the implications, the true, honest implications when you are in the custody of police, whether you turned yourself in or voluntarily walked or drove to the police station. A subpoena was already on your head. A warrant of arrest was already active on your head. So there are no excuses. Each and every one of us know how to interpret the law. Awa silsila la ina ua mai au na loka atu oe ma whae e alo ia. Officially lay charges on you. And also lay conditions of bail. Alongo lei, awa o le mea na le wata umamai nai. Ma faata tanga la fonga pei e ula i le tu la fono, ma leo, ma le komisina, ma le minsta. A leo ustai. So that's the bottom line of it. Ora bea sili le nao na taua, wa usitai. Le tangata sa pale mbia mo le liu sfulu ma le 5 tausanga. Faipule mo le silia i le fase fulu tausanga. He finally feels and knows that he is not above the law. Eh? Ai makwa ni fukuri bangora wori ida yale atou savea. Pe atau mafai e fa mala malama ma fa manino le atu. Ya matatu langa le tu la fono ma le mele o tu e yo. E pe la una. There na toi foi ela na press conference faimai. Olana tau fa fefele na foi le fionga le li panmia. Mai ia e so na fa fefea lava se si tangata. Au, e sa. Ai tilo yai. This is very unusual behavior, but I can expect that. I kind of expect that he will be angry and crazy, ridiculous. The madly seeming behavior has been showcased over here. Ai mai moa mamata mata ia Samoa. O to va fonga la e tala al tamalo. Au fa fefe ia le pare mi mai e sa. Se e fa fefe ala va se stangata. Wa ulauli. E sauna e fa fefe ma fai ai se mea fa pena. Tele fefe. Ia va aila ia. Ia vea le mea le nao le fefe ma upu. E fa masua. E tau pupundi ai le maasiasi ma le mata ngā o le mea ua fai ma le ngā ioinga ua fai iai. Fa o popo isi mo lianga e 5. Liliu mai Tuilaepa ua matua o tali tonu lava. O fōringa ia le Tiāpolo, ma bionga ia le Tiāpolo. Le tal none iai le tusi faitau. Aina o pese atua i le vai aso la o tea. Ai sau ta oto i langa tonu. Le mea sa au mafau i matangata la tau te amio fa Tiāpolo, ma winga fa Tiāpolo. Ma fōlinga fa Tiāpolo. Lea, o tau mata ma sila atu iai. Mai e te vavaila iai. Nea ua fai le tau i masui. Whemai leanga ua tau le tā ala auli. Ua mafua ai o na le toi tū ma lo o ia o le te tai ma le pale mia ma le vaenga whaafai ua le o toi ai so la tū malu si anga e tū ma lo ai.
Io e mau leo whalele, mau e matua mai tau le lei. Ma wā ili le lei winga upu. Io le nā la whātua e sila fia le lei. Le matau tia o le mea sa e whaia fo i o e istangata. I lau fo i malo si anga sa e pāle miai, ma uu le tofi o le minsta o le matanga ruenga o leo i ate oe. Ale nale. Na loka atu lava e stamo le atou atala le paunga. Te ai ma le tōlua ma le whanau i Australia. Loka atu ma stamo King Whaipopo. Te a ma le tōlua ma le whanau i Australia. Toi loka whaalua atu ia le uso ia papawaa ma meilin si ona whaletua. Whaalua ma tau fia i fo i ma le la ua po le kalame. Ai tanga i mai sila i le urungali i sili ona tau whaaleanga i ate oe Tuilaepa. Le urungali i le nā. Na e toi oso mai i lunga o le la polo kalame. Na matua feita i ate oe i le tōwhia i na o lou ateli i e whai mapule sili o le matanga aluenga o tupe le atunu. Ai toe tōwhia foi. Ma leisi o son-in-law e a vea masu e tu sili a le atunu u atua e su e i tupe a Samoa. Le conflict of interest la lea e tala noa so ma whasoa i ai. E le mawhai la. Ona tu e se ai le masal salonga ma le maitau. E ui na iai le board ma le process sa whaatino le nā vaitaimi. A o oe sa tu le foi o le atunu. O lau upu muli foi. E whaalongo iai le kapeneta ma le fono whaatonu. E lima tai ina ai se whautuanga le pisasi. Po le komisi e wa aia tangata whai ngā ruenga. The Commission of Public Servants. And a lot of people knew that you had a hand in picking these people. Your son and your son-in-law. The greatest conflict of interest. The most influential positions in any government, let alone the advice and the final word from you and your cabinet. Tusala o to tonua i le ofisa, tau te tala noa fo i la i le whale i lunga o le lau le teimi e whai ei tau mawhtanga, masuanga o le vātele a oe, ma lou lava ainga, ma lau whanau, lea ofo tai i le mea lea. E le tau mate, e masalomia le tala noina o mata upu patino i le pale mene ma le kapeneta, ma mata upu patino i le malo lava ia. Tango lea o li pou iai i lalo le wha malu lea o le tamao le ainga, ma le tai o le atunu. So you know every turn and straight and narrow way, every pathway to every development, any cash flow of the country. Yeah, I don't know for la yo lo ri ngam ha pe. Kwa peng on na me le for ye to nei. Ala na le ona olu ia le propaganda media regime le. Atu le epa mana tamaya. Te yo anele fesilia te oe polale winga o le mta upulea. O le LTRA.
It was the transference of property deeds. To be able to be registered and also leased. Whanua tau Samoa, whanua whaaleanga nuu. O le taimi lava e lisi ai, ua wanoa foi. Ma le stala ai, ua wanoa foi. Mo le motu atu, ma le toe papa ia ila ia lea. O a inga, o nuu mai tu ma lo. I lo latou whaasino manga o latou ele ia. You know, I hope I will get to hear those propaganda media regime that will come to the fore and ask you those questions. O te tatalo ia la le tai au. Se whaalongolongo mai lau lia no atula ia le whasiringia oe po le ale winga na rai o na whai lea tula whono whawalwalea whapea. A sei whaamamalama lai lea tunu. A wai le se le tala nei wa umano whaitau ato le vanga le tula whono. Sei vanga nā iala ia leo le vanga tasi o lua ma le tasi o iwa. Oro o tau iai se vaenga e pui ai le whaatau ina ese atu. O whanua whaaleanga nuu o Samoa. Tau to atu whapena. Ia, le whaua tātou o mai le taimi o so whainga leo. E matau tia. Leo so whainga lata mai nei le whaiunga le vai aso, se fulu ma le valu i latou na mauai. A o le toa valu o i latou nei. O tina mata mai tai. O nisi e talavou tele. A whaila. O le oso whainga ia i whala au whaasaina, le pauta, le aisa, le methamphetamine. A o le maua mai ei matangata, mai atunu mamau. Tangata mai Thailand, ma Amerika, whapena fo i matangata mai Filipaina. O a mea! A le tupulanga tala vau ta mai tai le tupau, tina mata mai tai le maua i olo whai ai. Le ta ua nei le teleo, ta mai tai mata maiti, e le i loloa. No ese atua mau lata wa inga le toi fo i mai. A o le teleo os whainga na whaia mua atu. Lea ua lata ai nei le lua se lau mon tupu tangata. Ua tau fia i le wa inga leo. Na mawai fo i le teleo ta mai tai. La leo te no foi mo mafo fau ma fisiling e le vasenga o le auso whealofani po le aua lofa ia wai ta uia le auso whealofani ia aisi e kalesia o le whaaraputonga tinamata mai tai o fale tua o whawhenga maari ia wa o mati a kono ai o le aua lofa le nā pe ata ua i le kalesia Jesu Kiriso lau pa ia o aso na tai. O a por kalame o lo utou whaia, ina ia fesoso ani ai. I le maftianga lea o iai nei, tina mata mai tai matupulanga te la vau. I le tupa o ta mai tai. Ia se o tau wawai atule. O le stangata na le o e noka lapa. Luas full whātau sanga, mai le whionga o māngiang. Ia whātulo watu, i suafa o i tu mālo, manu o mā whionga. Awa, o isi tangata, e maualo lava tau ia se ngō se nuu. Ai le loa po whea moni le nuu na whānau maolai fwoi. E sa o u se man. Ia. Mai maupana i nani ato ta mai tai se man. E tātou wawa ai e awa o le la o tupu mai lo mafau fau. Mea i e tutupu fo i nei New Zealand, mea le ta o le human trafficking. Sex crime trafficking.
E le toi alo ai fo i le tala ma le tala no atu tu lou le whaafonga mai sa moa. E le leilo lo atu nei tama i tai ma a fio lato ma fau i nei fuala au whaasaina. Ma fianga e feu sua inga whaasoli tu la fono. O a lato ai ngā pepe oika fefe. A lele sa wilko ngu i iri. Se vava ai ele alu toto le nei tamaitai. Lua se fulu tau sanga. Verlinda Afoa Katinali. Le au le lei talavou. A whaila e maua ni maitanga. Tamaitai talavou nei mai la tou ia. Awa, ale mea moni ale mel na tu. Ele anga lofa ai e se vava ai lai. Whafowina welese, luas full fitu tau sanga. Se whawhawhine po se tam, o le whawhawhine la. O le kam, o le au ki a polo o e te sila fia o le mele o vava i Samoa. E iai I latou, ia vai. O pai tele, o le tupua. Slade aka, Halloween. Tausanga, fast full maritasi tausanga. Loto pā ma ulolo. Roto vai. O le toa tele o tangata I o te mahasol salo iai. Pea whetau iai a pia ma inei foi. Ua o omo foi lele tonu I o latou ala fau. Ua le aini o loa, o le aini nifo. Te rola po larko inga aisa po se aisa malo le aisa. Po le liquid ice le vele o fanya. Wan, le mea kako kari e. I le ula a o le la ua maua. Wai, o la tala le fai atu se umanu. Pongi sa a toa wau te lo mea nai fai e la wadi ia e tau la mua le fai ngole aisa. Fa leanga ma fau o nai te ineti. Fai le soli tu la fono o feu soa inga fa soli tu la fono tu lou fa fonga mai sa moa. Wai tātou te le toi masalo. Tātou te le toi alo mai e le mea le na. E I foi le sina mo mai e mai tanga. A au tau sila la ia I mawhesili la le teimile nei. O le a la le tu ai ngā pepe malona ma fau. O le a le a whanau mai matupunga mai sulu ngā titi o tamaitai nei. Mana tua o lae ula le aisa o le tau ave le maitanga. O lona winga. E whanau mai fo le nata mai titi po le nata nei titi. E le ngata ina I o le a avea o se avenga ma mafa tu I le tamau a inga o le atunuu. Ona o le tele o tupe o le a whaalua I le vainga o le nata mai titi. Ele matanga aluenga o le soifua maloloina. Tina mata maitai. Male tupu langa talavau. Awa e ola mai. Ele ato toa lona malosi. Ele ato toa lona system. Ele ato toa foi lona fai ai po le mafau. Tele tupe aluai. Pe ai masanga ro vanga I renga mo sa mo. Si vai, ya Evelina Pakalan. Fase full ma le fata usanga. O le tamaitai. Fale lau niu matula ele. Talo fai, fatu loa tu lava I afio anga ma o latou taulangi ma o latou whaalupenga ma ngautou mamalu. Ua tauleanga ina. Ewi ala na whape mai o lele I whaia whaamsinonga tangata nei wal mele na laio no abatu fosa utu o lalo. Komsina ma le leo lo tau aveina ma ta upu o komsina ai whape fo I le ofisa lo ia sili. Ina ia ise whautuanga I mea whape nei pea whai. O lea ele I tutu lai I luma o le whaamsinonga. Sei vanganala o ia ise vaenga o le tula fono leo e whapea. Tu sape le I maua oe ma wha maunia oe. Ia ai tawana ma I lunga lo wata.
ona o le popolenga fo lele ina ne I whaaua I pea, whaaua I lava, a o le loma le whamsinonga. Ia, manatua le upu masani, you're only innocent until proven guilty in the court of law. Ai peo le polenga na, seu manu, I nei tina ma nei tamaitai o lo o maua mai. I nei mea ua whaaleanga ina ai o latou mawhawhau. Whaaleanga ina ai o latou lumanai. Ia, mai le whaingo fie, awa e a fie ai le tamau a inga o le atunu. Male soifua le leit. Awa o taltonu seu manu o toa ingata ngata nei o le teimi lava te addicted ai le upa Peritania. Wa na nau iai le loto o le mawhaia na tautuu. Ma se I le palaka, pe se I fo I le tau filima. Nea I se mea whapena. There is no point of return. Is e vailai lea li I latou. Connor Strickert. Luas fulima tausanga. Mai si umu, Tuilaepa, Thailand, ma le USA. Vai le vai fanga o Donald Trump wa makango mai ka kopi. Au tatu iai le mata upule a vakuli e mkwa o vasi mea I lau ko ingari.